Ni daw niya yung Purple Assembly King Don Honor Ventura State University o Davao ngayon Miyerkules asa na ning Marso. Pwede mo na ning College of Education ang timong selebrasyon na ning National Women's Month. Minyunod ang kulay purple ring mikyabe as simbolo kin justice, dignity at suporta kin nasarang gender equality. Ang timong future educators, maragula kanu total na responsibilidad uling karela magumpisa ing women empowerment at pamagpapakit kin tuned ng bapil ning babay kin lipunan. Nasa na mo naman kanun na alimo kin National Women's Month niya masisubong women empowerment no naking mabilog a banwa. Manyunod laring kulay purple balang Biyernes ngayon Marso ring talapag-obra na ng Department of Agriculture Central Luzon. Partiya pa mo rin ning selebrasyon na ng Women's Month ang mikitemang lipo ng pata sa bagong Pilipinas. Kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Pakatukiyan naman kano'y inisyatiba ni King Republic Act No. 11313 o yung Gender Equality at Spaces Act. Gagamitan din kano'y panunay tiban manton programa para karing kebabainan ang pongdinan na tensyon ring isyo karela karapan. Samantala, dininan daw manggalal din kebabainan o ring Women in Uniform ng Police Regional Office 3. Agpangkang Regional Director Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr., papakit na ring babaeng pulis sa agyudang mag-excel king male-dominated management realm. Paralan niya naman kano'y inibang misubong in gender equality. Kaya be mo naman karing bidi ng galal ding female PNP commission officers, non-commission officers sampong non-uniform personnel. Yako po yung kaya ko yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.